Difu Police Station angkang kinamtang chiti ni pai trainer kebar ni lamding kidam atowar ANM Nurse Training Center adung sona sing terang arong along pang thek thek thetum Reena Rongpipi aphan pang thek thek thetum apranar muded bangso puthak kisung ki phoga chitonga hema soratum Difu Police Station along lam hoi pidamsi joy pen raikom sai khiatum ritar libasai deng pondo lam hoya tengpen ritar li pasai deng bomsi kedam tang chiti ni phain koi rap honing wi karli tang Reena Rongpipi aphan apran karmut along kacherapdun atum bang ki thoma phan raikom sai khiatum neping nang ponlo Raikom sai ki kangnang ponchek bangki thomatum laki lamding road kilometer hini Chandra Singh terang romikar karlitang thanuram ti sosopur ren sing ti so artaning kan phokep kilometer please sona sing terang romikar karlitang manik terang asopo mirjeng terang arta ningkaning koi rahini lapen mirjeng katharing tia romikar sar eding tia sopo babu singing ti arta ningkaning koi raki thomatuma phansi Raikom sai ki atum neping nang ramsi Difu Police Station along an hemkang sam thap thotlu Raikom sai khari deng kangnang chek bangki thomatum nonamat ko piatesi karlitang Reena Rongpipi aphan apran karmut dedma bangso puthak bangki thomatum ta chethan bangwilang ponta kangnang chek bangki thomatum aphan nonamat Raikom sai khiatum karju pater tok bomlang News Report KTV News